Ne faites pas ça. Simbasaba kwangana. Ntimukabikore. Ntimukanga abanyamahanga. By'umwihariko ku byerekeye u Rwanda, nta kintu byaba bimaze kureba umunyarwanda nk'umwanzi wanyu. N'ubutegetsi bw'u Rwanda na Paul Kagame ku mutwe we niwe mwanzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abavandimwe n'abashiki bacu, ndetse by'umwihariko bakeneye inkunga yacu. Bakeneye inkunga yacu kugira ngo biribere, kugira ngo birekure bave mu bunyage. Ntimukabarebe nk'abanzi banyu, ahubwo ni abantu bakeneye inkunga yacu kugira ngo babohore Afurika, ndetse bibohore n'abo bayobozi bashaka kugarura za metode bwa buryo bwakoreshwaga mu 1960 ndetse mu myaka ya za 70 muri Afurika. Kandi hano muri Afurika twamaje kwemeza yuko hagomba guceceka intwaro ku mugane wa Afurika. Byabaye muri 2020. Rero twashakaga gucecekesha imbunda kugira ngo Afurika irenge icyiciro kimwe ijye ku kindi, kubera yuko Afurika yakomeje kugenda irangwa n'intambara ndetse ifatwa nk'aho ari igicumbi cy'intambara. Ati bitewe n'abayobozi bameze nka Paul Kagame, ndetse yiyemera ko ari umuntu w'umuspecialiste mu ntambara, ukabona ko ari fiyeri yabyo. Ati jewe byanteye isoni k'umuntu abiba urupfu. Ati je mbifata nkaho ari bibi cyane. Ati ntimukabangira abanyarwanda, ikibazo ntabwo ari bo. Aya ni amagambo y'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo. Ni mu nama yabaye ku mugoroba w'ejo ku cyumweru tariki 9 z'ukwezi kwa 12 2022. Yasubizaga umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ubwo aheruka kuvuga byinshi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agaragaza yuko u Rwanda atari ikibazo, ahubwo bakwiriye kurebera hamwe ikibazo cyabo nk'abanyekongo aho kugira ngo barebe u Rwanda. Ndetse avuga yuko badakwiriye gushyira ku Rwanda ibibazo byabo by'abanyekongo. Ubwo yababazaga tese ubushize narababajije ntese bariya ba M23 n'abanyarwanda, atese ibibazo byabo ni by'abanyarwanda. Ati maze bansubiza ko ari abanyekongo. Ndababwira nti mugende mukemura ibibazo byanyu nk'abanyekongo. Ni byinshi cyane umukuru w'u Rwanda yavuze icyo gihe. Uyu umukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye rero gufata ijambo, nawe asa n'usubiza nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Amaze avuga amagambo akomeye. Ati ntimukanga abanyarwanda, oya, ati mwange Perezida Kagame we n'ubutegetsi bwe. Ati kuko abanyarwanda ubwabo bakeneye inkunga yacu kugira ngo bivane ku ngoma y'igitugu. Ati kugira ngo bivane ku ngoma imeze nabi. Ati baradukeneye cyane. Ati aravuga ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umwanzi wayo ni Kagame, ntago ari u Rwanda muri rusange. Ibi bibaye mu gihe n'ubundi umutwe wa M23 wanyomoje leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze iminsi ishinja uyu mutwe ubwicanyi bwibasiye abaturage barenga 100 mu gace ka Kishishe kari muri Kivu y'Amajyaruguru. Leta ya Kinshasa ivuga ko M23 ariyo yisha abo baturage kuko ariyo imaze igihe ihagenzura, igasaba imiryango mpuzamahanga gufatira ibihano uyu mutwe. Kuri wa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kwa 12, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho icyunamo cy'iminsi 3 mu gihugu hose mu rwego rwo kwifatanya n'abatuye Kishishe. Umutwe wa M23 wahise ushyira hanze itangazo uvuga ko ibyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ari ibinyoma, kuko abaturage bapfuye batagera kuri uwo mubare. M23 yatangaje ko ibiri gushyirwa hanze na leta ya Kinshasa ari amayeri agamije guhindanya isura y'uwo mutwe no kuyobya uburari kuri jenoside iri gukorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru.
uwo mutwe ugenzura uduce twinshi two muri Kivu y'Amajyaruguru uvuga ko guhera mu matariki yo hagati y'ukwezi kwa 11 na 22 guverinoma ya Kinshasa yabyukije umutwe w'inyeshyamba wa Pareko ndetse na Brigadier General Mugabo Hassan wawushinze ahabwa inshingano zo kwikusanya no kwisuganya agafasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kwisubiza uduce twose two muri Masisi twari mu maboko ya M23. Itangazo rya M23 rivuga ko ku itariki ya 29 ingabo za leta n'indi mitwe irimo Pareko, FDLR, Nyatura na Maimai bagabye ibitero ku duce turimo Kishishe birengagije amasezerano y'agahenge yaramaze iminsi ariho. Imirwano imaze guhosha tariki 30 z'ukwezi kwa 11 M23 ivuga ko yakoze igikorwa cyo kutaburura imibiri y'abaguye mu bitero bikorwa hari abaturage n'abandi bayobozi b'inzego zibanze muri Kishishe ngo basanze mu bishwe harimo abarwanyi b'iyo mitwe iri ku ruhande rwa leta bagera kuri 20 ndetse n'abaturage 8. M23 ivuga ko bishwe n'amasasu yayobye. Ku mbuga nkoranyambaga leta n'abayishyigikiye bahise batangira gutangaza ko hapfuye abantu barenga 120 mu gihe igisirikare cya Kongo cyo cyatangaje ko barenga 50. M23 mu itangazo ryayo yashyizemo n'amazina y'abaturage bishwe, ivuga ko ibindi biri gutangazwa na leta ya Kinshasa ari ibinyoma no kuyibyubura ari kuri genocide iri gukorerwa muri leta mu duce nka Minembwe, Kivu y'Amajyaruguru, Kwamunuf n'ahandi. Uyu mutwe watangaje ko witeguye gukorana n'inzego ndetse n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu mu gushyira ukuri ahagaragara ku byabereye muri ako gace ka Kishishe. Perezida Felix Tshisekedi nta kurya iminwa yatangaje ibintu bikomeye, avuga amagambo akomeye ku Rwanda maze bituma abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga. Mbega havuzwe ibintu byinshi, havuzwe amagambo menshi cyane cyane kuri Twitter, video irasakara ibintu bijya hanze maze bavuga byinshi cyane bivugwa muri iyi video. Ati ntimukanga u Rwanda, ati ntimukanga abanyarwanda ahubwo mwange Perezida Kagame. Bamwe batese iyo wanze Perezida Kagame ntago ba wanze u Rwanda, ese iyo wanze Perezida Kagame ntago ba wanze abanyarwanda. Ni byinshi cyane, ni commentaire nyinshi zigenda zivugwa. Abandi bagize byinshi bavuga kuri iyi nkuru ivuga kuri ubu bwicanyi bwabereye Kishishe. Murabizi ko ari ibintu byabimaze imisi bitrendinga kuri ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuga bati ubwicanyi bwabereye Kishishe bwakozwe nande? Ese bwakozwe na leta ya Kinshasa? Ese bwakozwe n'imitwe yitwara gisirikare bera iba mu burasirazuba bwa Kongo zirimo za FDL ndetse na za Pareko n'indi? Ibyavuzwe ni byinshi, ibikomeza kuvugwa ni byinshi muri utu duce. Imirwano ikomeje kuba ni myinshi. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit
d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain.